All India Radio Info Media Morph Metro Thum Som Li Pun Kat Kilohertz Jagat Som Kia Lini Le FM Megahertz Chale Thum Pun Nga Ki Panong Ki Pon Kia Paite Program Hi Tunin Animal Zachile Loma Pan Pupa Langai Nabana Tuthak La Kom Sim Nai Nei Dimu Ama Sapenin Animal Zachile Lom Tia Pan Lum La Nai Nalian Le Radio Pupa La Te Chila Aban Bani Ngai Masadimu lùm xuống khơi nơi đây lệ có suối bằng suối ta về hồ có suối bằng suối ta về hồ có vây bằng vây ta về hồ đó lùm xuống khơi nơi đây lệ có suối bằng suối ta về hồ có suối bằng suối ta về hồ có vây bằng vây ta về hồ đó lùm xuống khơi nơi đây lệ có suối bằng suối ta về hồ có suối bằng suối ta về hồ có vây bằng vây ta về hồ Inalian san ném lắc cây Gwal siang sing le katum tai nyang kila sana lai kuna om lai mong bangi kan nyang mong bang kana lai kun tunga ngai na char bang ya le nyang ung lo le na ta din nyang Gwal sing sing tum lai tai nyang kila sana lai kuna om lai mong bangi kan nyang mong bang kana lai kun tunga ngai na char bang ya le nyang ung lo le na ta din nyang dua pupala vậy mong cùng pi lung pi kêu kê nam chỉ gần mà long long qua pupai bay lá trồng ya bang tu nam ya bang tu nam pupai bay lá trồng xem chiếu radio cũng tu ma Lai đi nhang ho, tu tin khổ lắm Voi mong cùng pi, lung pi nghe thế, nam chỉ thế mà lô băng qual, phù phá này lá trồng, ya băng tu nam ya bang tu nam phù phá này lá trồng, xem xíu radio cùng tu ma, Lai đi nhang ho, tu tin khổ lắm All India Radio Info Fin Kotuan Tonsin Tuthak La Ko Mansim Manipur State Education Department in Tukum April 8 July Khatan Khali sung COVID-19 happy leng chia ka private aided school ten tuition fee la lo din so boli academic session 2020-21 adia admission fee leng pungsak lo din ya ni ye khate fee lakhinom le hunno na bolem thabdir leng so bol khalo to kisaya ge na naw pang jasa gi noilam nei ten sin sak tu te le sin sak tu lo te khalo za a soma apyak dingu achi bana naw pang jasa gi sanga tam zo nei ten sin sak tu te le sin sak tu lo te khalo akima apyak dingu he leng tak lang he Manipur Education Minister T.S. Radisia min solkal to pe school le nu le patien zuitia dia anget bana laptop tablet le summe na ding school ten a hi ule mo pa ding chin jong gen hi
Mizoram zana in Samphai laka Jin ling jiakin samthonga community hall piakin tourist lodge le police station te telin atam penin wan som li le khatvel se sia hi te nain som nga le nga lem ke sia Samphai le khobung RD block ni a yai thil sia tung a hi Assam BJP MLA Kishendu Pol COVID-19 zana akites na positive hi ama state assembly pathar kandi apan palahi a apaita pathania Assam target surveillance program ni lela akite sakna zana aveyamu kya kahi ain konte koi to minam ngalwa etchak na leng ni ring hi asama avei khatem sanga jama somgel ko koma to laka sang thum jama som ni lekha dam siam in port sakinom tawa avei mi sang ni le som ga le thum om le hi Mizoram Health Minister Dr. R. Lalthang-liana in janin COVID-19 ni tenga avei thang mu so jel hima le mi pi kilo so na omlo chin gen hi zana mi khat avei thak positive mu be hi to avei teng teng za som li le ni phatai hin gen hi mi som le ni dam chiang ta in avei lel za som to mum hi Mizoram mi pi ten COVID-19 adam lo te adin thum na ni jelu hi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in COVID-19 to kisaya joidia ki boldan tele distancing bana muk ton na janglo dan bo sete gorna pedin Chief Secretary kyang hele Health Minister Dr. Himanta Biswa Sharma in Chief Minister to pona ki papi thu again bana khopi sunga mun som le ni ates bol helel chin gen hi Nagaland amei som ni lenga ni a mi khat positive mu so a hi nung avei tam mu so ni pe ni ding in COVID-19 ve zanin som guk le kwa mu khya kinoni Health Minister S Pangnio Phomin peren apan som guk lenga Dimapur apan thum le Junhepoto apan khat mu so hin tui tung ton in gen Nagaland a avei khating jani le som gyat pata a tola ka mi za som li le khadam chiang ta in za som thum le koin ve le lu hi Tripura Solkalin mobile phone tungton in siam chin nau pangte sinsak na peding chi lungel hi Education Minister Retan Lal Nakin Polgyat tante adin ek tu khelo ek tu pado project hong tung ding ninga nia pan Solkalin patsom in gen hi Wales missionary bana khashi laimal mukhetu Thomas Jones Day Meghalaya Latinom Meghalaya Solkalin Hall ni ahya ni puangin West missionary jana ni wa June som ni leni sang khajage som le khatin Wales missionary so ra khachi hills tung hi Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangmain ama jana pia in sora khachi le jain ke hills adia Pawan tangida bol tu le khachi alphabet Roman script a bol khetu Thomas Jones ahi chin hi Meghalaya Uttar Pradesh apan mi ni Southwest Garo Hills district avadin ten COVID-19 veiwa koito amin ngalo hi Meghalaya in COVID-19 vei active case gyat telin mi som li le guk neita hu chon chun Manipura Jin Chief Minister Conrad K Sangma atun ki kin COVID-19 test ni sakinom Manipura COVID-19 punghat ma apaita da kalsom ni leli sungin avei thak som nga le sagi mu ben non him avei mu swa thak laka pasal som li le khat le nu mai som le ku khiwa state danga pan hong tung ngen hiu him Manipura avei khating sagya le som kwa le gyat phata available the cook som li get hi Manipur Solkalin COVID-19 niti laka kilo sona tadi lawin puang hi Congress President Sonia Gandhi in Prime Minister Narendra Modi kianga
khathum sunga athona an tang piak be lai ding le ration card temporary pe lai din nge na ne hi prime minister ke nga jan a lai khak na gandhi in covid hi pi leng zia ka endemic pi mak ta dwa ya simte ta samaum ding a hiu chin alau thon thu gen hi Chhattisgarh a Congress MLA khatjan in corona veya mu khya kinom aveipa Rajnandgaon district constituency khata MLA ahi district collector Topeshwar Verma in hospital at Kol Hingala kwa kipolpi khayam chi zon hilel jingen janin MLA pa meeting atela Chhattisgarh Legislative Assembly a vai hom tu tamlo le official ta khen khaleng to meeting a telu he chin jonggen official chu swakin MLA pa sungkwan tele akithwa phi tengleng hom to mi din gen Chhattisgarh a awaiting sangni zathum lani phata a janin mi som li laguk awei mu thakinam hi Haryana janin COVID-19 veithak zathum som kwa mu khya kinoma mi zathum som ngale kwa dam siangin hospital apan po sakinomwa mi kwa sita hi Haryana Health Department in navei khatim sang som le khat som ni lenga pha in adam siang sanga jakwa som leguk aphagana mi za som guk le kwa sita in gen tulelin sang li jakwa som li et kol hi le hi Gujarat COVID-19 ve zana mu hiak zanga som gukle thum to agomin sangsom ni le sagi jage som gya pata hi State Health Department apan athomu AIR Ahmedabad thopeson tu nagen danin mi som ni le khachi be nonin mi si tem sang kha jaguk som gya lema pata hi zan in adam siam zanga som guk po sakhiwa Adam siang tem sang som le kwa jakwa som le sagi pata he tulela aste to available sanguk zani som sagi le gyat pha he Bihar Chief Minister Nitish Kumar in gamsunga na nahilen na mun la huaya panaung ki pan a hong tum thakte thei shedin hil na ne hi Kumar in thune tu te kya nga positive mu so na mun tia dam the na lam sai hoi ding leng na bo ni Zale constituency apan BJP MLA leng COVID-19 test nei na positive hi ama lom akipol pi te zon na leng nei nom le hi Bihar positive case sang sagi jage som kwale thum pata sang a sagi som khukle sagi dam ki tau sangi le som sagi le thum kol hilelin corona ziakin som ngaleni sitawi Maharashtra Sarkalin China to gamgi thoa boina ziakin kalmasa China te company thumto memorandum of understanding MOU about the whole sakhe Union Territory Jammu le Kashmir sung South Kashmir banju laka sepai tele hel porte to jingkalin ki kap to wa to hun hel porni ka to pinu muhim Palwama police le 55 Rashtriya Rifle Army bana Central Reserve Police Force ten help pol teo mochi thu amodom joyo amuna dapina vanein to amuna ke kapna tunga to huna help pol ni ka lo pinom hi chen police in gen to ne dinga thu sakla khom isim kya teu hi te ma hi abana kapute sum tol khangwai mangle ngei sok pak chila aban bani ni ngai som non di ngo pute pa toina kapute sum tolan mama avyano mole kilo me Rauya nula tulau nina asapanya kanena lama ye tiang batem ramda kapute sum tolan
Ngao lia nu la tu lâu tình à sao xuân nhang tay nề na làm la ye theo la thêm làm na India giàu gầm khang hen khang voi mong tê riêng voi hôm nay giàu gầm này kia băng khang hen dâu gấm này kia băng khang hen là chim rú và chim tôi băng hoàng hen không voi mong tê riêng voi hôm nay dấu gầm này kia băng khang hen dâu gấm này kia băng khang hen là chim rú và chim tôi băng hoàng hen ngày sắp bạc phuan à xuân cầm đầy bờ bên thang sông nghe tôi vốn biết tôi để đó na pa lên lom sang nghe lên không có mũi gian điên cả lệ dầu gắm sông nghe pa lên lom sang nghe xuân cầm đầy bờ mình thang sông nghe tôi vốn biết tôi để đó na pa lên lom sang nghe xuân cầm đầy bờ mình thang sông nghe tôi vốn biết tôi để đó na pa lên lom sang nghe lên không có mũi gian điên cả lệ dầu gắm sông All India Radio Info Jim Kim Tatakla Khom Sim na Zakima pan la tole mai na bana na ong pon na inei dimu Toni talam dak lile mini som lekin to kitonin euno beinon ta Muncha paiti program ai tim tim om nom le mangpha